Kawai kanos kabadang wan pai na po jala Assam, kalayo ay jimpang COVID kat kanday. Bat kani kanos kaday na po kusnong pendengray, West Kasil District. Bat kalawan pai siya kajala dang kini gikindiat sengi baladap. Kat kum kakubor ni doktor, laong bakate kanos kabatre jala Assam, kalaban yo kem yo uniu kunyang jimpang nakatehi kajala. Ba ini ikong batray nos idon mata corona care center nokston. Kinong tray katanat kakoy kakiya klay tu ba kamdon kanu kanu jingmai kipajba ka West Kasils. Namar kani kanos bawan pai na jala Assam, kawan bay siya quarantine center. Pat kampa di kendo ino. Iwan apa Assam kepada menin. Menin tang iwe ni gidai arngot na po hasil. Tang iwe na po hasil. Oh. Kamat begitu kita ada lupa langut ke along sangut. Along sangut bat iwe menin. Kini ini ba dang yo menin I one pine room no doktor. Katu kita klinik dia mana cium hang tu tu. Hap clean di mesyo. Itu kita ngah rekod pergi.